دوستان عزیز، پیش از همه شروع کردن влог میخواهم به شما همین یک کانال خواهر من که نامی کانال است ملادای دیوچ که در یکم کامنتاری ذکر پید میکنم در اومده آبونه شوید دستگیری کنید. این خواهر جان ما را دیده ذوقش کرده کانال خودش کویده میخواه برای شما رسیپت های گوناگون پیشکش کنه. کانالش هست رسیپتی و در اومده از نامی کانال ما گپ زنید. خیلی مینتدار میشم دوستان عزیز. ولاگ خودمون شروع میکنیم. روزتان بخیر و به شادی باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چه که در جدیدی هستید برنج پختستم. از همان مینتدارم برای کامنتاری های دیننگی که در ولاگ نویستید. از همت خیلی مینتدارم و بسیار نویستید که بسیار خندیدی. خیلی خرسندم دوستای عزیز برای ما خندیدم بسیار ترک. یکمش که خیلی خرسندم برای ما خندیدم، دویمش شوهرم که خیلی شوخه من ویدیو کردم بگیرم در پیشم باشه هر نغمه کردم میگیرم و خندم میگیره برای ما خندیدم. خیلی انشالله که دیگه خیلی بسیار نمیخندم در ویدیوها. نمیخیلی برای کودک ها را برای شوهر من خیلی بلینچی پخته استم. تا آخر ولاگ با ما باشید. از همه مینتدار میشوم. امروز که انیق نمیدونم یا افیر میکنیم یا چی میکنیم انیق نیسته حاضر شده. چی خیلی استدی؟ اینه مزه شون نیسته. موشون عجینک این خلطاشون نو پاپاش خریده ورده. این نغمه گربی بیا کو خلط نشون ته فریزه چخیر بوده خلطو؟ ماهی دیدی؟ ماهی ورده پاپاش اوقات کده میتیمونه. من میدم. تو میترسی؟ من میترسم. اینم خیلی خیلی دو عجینک ما رو ببینیم. سلام نگفتید که شما؟ سلام. دوستان عزیز چه خیلی که گفتم ماهی خریده وردگه شوهرم همیار آزی در دخوفکه تیار میکنیم یا جایم همه قش تیار کردم که دوامش شوهرم تیار میکنه. کم ترک گلونم گرفتیم ازم کم کم گریخته استه. ای کودکا گذاشته ایمدم گریب. اینم خیلی خیلی کلاشونو جدا میکنه. این با قوت ترک گفتم بیا خیلی ماهی ها را چکو جدا کو کلاشونه. خیلی ما یک جای تیار میکنیم با یک جای دیگه به مزه برای که بسیار آدم ها هر گپای قبیح می نویسن که شو کار فرمیدستی ای با نمیدونی کار نفرمیدستم دوستان عزیز. پروست اما همی هر دمو با ذوق یک جای تیار کردن بود دیگه هم خیلی نه؟ کسی میگه گفتم بگیر آخه ما در زپادلو نیستم. ما برای زن و فرزندای خودم میکنم. خیلی چی کتی بکن؟ برای بیگانه کم قشی؟ برای بیگانه نمیکنم. یا که ما در خدمت نیستم که هم دو کار سازه. گپای قبیل ننویسید دوستان عزیز. کسی میتونه مرحمت گپای نسختی پدیشکه کنه. کسی نمیتونه خیلی نویستم بگیرید. خیلی سیرانا نویستم بگیرید. هیچی گپی این شونه که ایقا؟ همه رو گفتم اقا شونه شوشتومه دستم پریدن گیری میگه شونه بیمو بکن. دوستان عزیز اینه دو کسه یا بلا کده گاو مانو کشتیم تازه کده میشه نشوشته با آواش دوجه. ما باشه چی را ریزه کردم کارتشکه و پیازه قطی پامیدور کم ترکی نمک میکنه میره. از همه مینتدارم دوستان عزیز برای کامنتاری هایی که دینه در کامنتاری دینانگی ویدیو ما نویسید. خیلی از همه تون مینتدارم برای سونیا و فرید خیلی و خیلی گپای خوب نویسید. انشالله که در سوال هاتون یک افیر میکنیم یا یک ویدیو کرده به همه سوالاتون خودشون جواب میتین
насиб боша эфири ҳама каса мекунем оилавӣ рӯзои сешанбе чоршанбе насиб боша ба мекунем эфири оилавӣ дар шаб ки ҳама ай кор буровоя як ду кас навист ки мо эфиро успед накардем дар корем барои ҳаму кӯшиш мекунем ки ҳама ай кор буроя иштирок куна ва саволҳои худша дар ҳаму эфир ба мо бутия инаи хеле камтараки намак мекунем баъд иҷода боша бо чиша тайёр мекунем камтарак равған я 3-4 дона чеснок гирифтагим тайёрка мегзаронем баъд қатъи переправаи барои моҳӣ якҷоя карда баъд бо мешакем я намак бихӯра хушро ба ҳам дина апам навистай ки язнам аку дига кор надора не охи навай расиямудем чӣ кор кунем дига ҳами рафиқ генералро дастгирӣ када месем ёрдам када ман ҳамиро жидат када иста будам чӣ хеле ки медонед шумо ман бисёр вақтҳои охир зиқ будам зиқм хайна хурсанду механду бо мегӯям бисёр хир када нахам намезебад агар ки ман нахандум дӯстони азиз нами шавармай дар буд рӯи ман нахандида иста бошум ку қовқоша мендозам мегӯ чида намеханди биханд нахандум қатъим гап намезанам ман хандида қатъиш гап мезанам фақат барои ҳамо хай ман хеле омӯхта шудагиум кати шавҳарам ки гап задани шидум хандида гап мезанам хайна қатъи шумо серьёзно дига гап мезанам ба я апи дигам навистай ки аку хай ҳами саволое ки дар комментарий нависаге дар ҳами эфиро гап мезанем дар чиё дар влого гап мезанем ки ҷавобшо метиҳем ки апам навистай шумо сония қити фарке барои показуха барои пулкоркунӣ барои чӣ апаи ҷон мо сония қити фарика ҳами рӯи хотири подписчикои блюда бисёр мегӯянд ки фарзандакотон рӯи хотири фарзандотон подписатсия кардагем мақсад нишон бидиҳед ба ҳамун сабаб кам кам нишон медиҳем агар не ҳами блюда худаш тохо ҳами барои ҳами авхот кардан ҳами чӣ кардан мегирад барои ҳамун хеле мисол гапҳои чӣ назанед ки ай рӯи фарзандотон сум кор мекунед ай рӯи нишон натаҳед ояндиваёро чим чӣ хеле мекунӣ короче ҳамун гапҳои худуда хай ояндаш хай ози ҳама чи ба интернет шидаги агар мо бикунем накунем ва худчон телефон доранд худчон ки нахоҳанд мо намекунем бо худчонам завқ карда мегирам барои вай видео мекунем бо ҳам бисёри подписчикоро мехонам ва ё ҳар видеомона дуромада комментариотонро мехонанд хеле хурсанд мешавам барои комментариҳои хубтон барои ҳамо мегӯянд ки биё мо ҳам хай ягон ҷошта бошем ягон чи мо ҳам бикунем хурсанд шавам подписчико мегӯянд нами хел хай мондем вайшам намак кати чӣ мекунем уро намак кати равған мекунем мемонемша инаёр вонагед безева и картошка ам хали фиолетовия барое ки дар пеши лаблабӯи сурх хӯрдаги анча ба фикрам ам хеле меша ҳамин зимистон гишид нами хеле картошка мебурои намедонам барои чӣ неки маза шурой безев неста дӯстони азиз лимона боша ина хеле реза мекунем уҷода ма чеснока аллакай тиёрка гузарондум маканунку чумон дурифта хайна шаварам када кори мака дигар бода худ чӣ мекунӣ данам худу назгирани ойликум бисёр шава нам хеле хайнаиша чӣ хеле ки дида шаварам ғавҷича ширинака инам хеле реза мекунем оли моҳиро мебура нами я лимон дар он сурохиҳо меандоза помидор чӣ не помидор не дӯстони азиз нами чеснока гузарондагем наи переправаро меандозем камтарак равған меандозем якҷоя мекунем ва дар танаи моҳиҳо мешакем дар дрӯнош дар танош хушур карда мешакем дар ҳаққи фарзандои мо дуогӯ бошед ки тезтарак соз шаванд рецепти ма маъқул нашид ба рецепти худшон кадастиян мардаки хонамон мега пиёзу помидорам дар дрӯнош будозем дар дури моҳӣ
Конечно, خیلی با موضوع مشاخه. ممکنه اوضاع ما پس رفته باشه دوستان عزیز. خیلی ناوشنیکتی گوش کنی. هر روز داد میزنی میگفته نه اوضاعم گرفته. نه فریزه کسال شده پیش وای. با هم چوجی ما بینامده. برام یا اپام نویسکی سونیا کلان شده روی مال اندازه ای خیل کنه و خیل کنه. آخه اپاجان مجبور کردن نمیتونه. ای ما چخیل مجبور کردن نمیتونیم. گاب میزنیم شو نه که مجبور نمیکنیم که خیلی بود در کامنتار نویسگی بودم جوابش که مجبور نمیکنیم که همه چی در نظرش بد نتوه. مقصد همون نمازخونی را ما مجبور کردگی نیستیم. ما پروست هم предлагать کردگیم. روزگیری را هم خیلی همچونین. نمال میدوزه فقط نمال میدوزه و بعضی وقتا نمیدوزه. قشلاق را вообще نمالش نمیگیره. با میفرشه رومالای رنگ برنگ داشته باشه. احمد بسیار رومال داره. میکشه رومال. همین فقط که در ویدیو خیلی کم نمیکشه. اولا میکشید از رو با کم نمیکشه. برای همون خیلی این فکری ما ای که همین اگه آدم مجبور کردن در کار نیست که همون کار در نظرش بد نشود. حاضر همین خدا شکر نمازکاش خونده سای روزاش گرفته سای دختره که خیلی چی مقصد همه فعلش 100% حاضر رشته. انشالله که در آیندم کی میدونه خیلی سطر کننگ میشه. برای همه اپاجان خیلی گپ شما هم حقه گپ شما هم حقه نه که مجبوری یکون کار چی نمیشه ده. این خیلی میبوریم شونه دوستان عزیز. بعد دوستان عزیز گفته شناساییتون نقل کنید. انشالله که نقل میکنیم یه روز هر دومون ششته. همین وقتا وقت نداریم. همی اینجا میریم اونجا میریم. راستیگه وقت نداریم. همی خیلی پرابلم خونه. ما همه چرا کدا یوتیوب نمیکنیم که با پرابلم خونه هسته با غرضه زندگی یوتیوبی ما با زندگی حقیقی من هسته. نه کو بعدم گوداکو همش کسالن. سوز شوان یه روز رژیسور فاری که میمونه نقل میکنیم. خیلی سوز شو میشه که در تناشون شروع کرده. حتما شما هم تیار کنید. من ریسپت کتی تیار کردگیم فقط خیلی پمیدور و پیاز نداختن درونش. فقط لیمونی خوری داختن. پمیدور دوستانی عزیز نمی خیلی پر کدرونوشه او طرفش هم خیلی میکنه. بعد در دخوفکه ماندنده با نشان میتیم تونه. دوستانی عزیز نمی خیلی همشه مونده. حاضی میپیچونه به فالگه. بعد در دخوفکه در چند مین میمونه؟ در 25 میمونه. خیلی 25 میلیون میمونیم. با هوی فالگش بالاش هوی کده با 20 منتی دیگه. با 20 منتی دیگه. آدم که نو با کانال ما پیوست شدن خوش آمدید. میپرسن که سونیا کتی فریدون چطور میشه. با همون سوالا میتین نو اومدگیان خوش آمدید. فرزندای شوهر من اوچهشون روز بود بندگی کدگی. دوستانی عزیز کسی که نو اومدگی نمیدونه 4 سال شد یا جای زندگی کدیستیم. و یار تاجیکی رو بخشش که تاجیکی رو که سود نمیدونن گاب نمیزنن اکو. خیلی سونیا که میدونه بسیارتر میدونه فرق تماما وای میکنه. خیلی افیر یا روزای سه‌شنبه چهارشنبه آینده نصیب باشه. اما کسی شب در افیر میکنیم با کسی سوال داره. اگه شما بسیار سوالای شما در همش توسپید نمیکنیم خیلی حرکت میکنیم. اما اگه ایره محکم میکنیم تمام اکو میمونیم در دخوفکه.
азизанами хел пухтаи муҳиму нигоҳ кунед чӣ хел пухтаи хушрӯ. ҳозир мегирем далалӣ, баъд нишон медиҳем. нем хеле бушам қабр омадаестае ки касе дӯстдори моҳияй бо иҷои сурх ка иҷо сурх намеояд чӣ хеле ки. дӯстони азизанами хел тайёр шидаи ба мо иштиёи таом, касе хурдаистае ба шумоам иштиёи таом. ва дӯстони азиз, дар ҳамин охир аз ҳаматон хоҳиш, мо мехоҳем дар ӯ каналмон эфир бигзаронем кати гӯдакҳо. дар комментария дар комментария наё дар сообщество мемонам чира каналмоно мемонам дуромада касе обуна нест обуна шавед. насиб ҳамин рӯзҳои наздик ҳамуҷа оилавӣ мехоҳем дар ҳамон каналмон эфир кунем. касе ки обуна нестае марҳамат обуна шавед.